Ai. Ngoba nxaxoxe yamdumabo koba koqenqa wama masola nxa officer cadet diteng on maya. Godfrey Mpuse Botswana Press Agency dibe ko nqese se somqom amakasteng osdim ko isa. Ntungamile Raguin bangas J60 ITF World Tennis dikoyan kya kwenqai. Hanta disqhwasata disatswatswa. Ngoba nxaxoxe yam advocate Dumaboko ba agata nqa kuan dizitlaezi dimkaya banga nguqixhwa kana mana dwas 147 masolan kadete diteng on madisa 46 diqhaqhasan dini ngemkurim dini has dwas kwemnqa kokui kamko nxaxoxe yam advocate boko ba kore enqa kadete diteng on maene qhwaqa rimene sa ayan hena ka qoqa ho qaman hethe ngemngum dimasolan ko tseka hu to kwan he qarika tsesa he naka wen ka qense qhose sa hethe kamakuru se yazi Monica Setswailo sa hena ka Elizabeth Bob sa hethe saratakom Kurim disqhaqhasa snoqan ditsan disaqara ka huaneko 149 ne sikongas qesa ka yasesi Botswana Defence Force ditsan kwe meko ngom dimkayam advocate Dumaboko bathangas dwasa qana mana ham ditsan kwe ko qamdi isa ngom ko ngom kwe ka yasesa maika nene tsa kaune ko BDF diqamdusan ka Dokwan Wahadi, Nakangomga, Kwesa Sequendi, Gainte, Kaikise, Sadeke Dimqakumque, Nokoen, Aka Kan Henakangwan, Hetenqueka. Remember that while the nature of the battlefield may change, the essence of leadership, discipline, courage, and character do not. Your responsibilities as officers extend beyond our borders. We face deepening security and humanitarian challenges across the SADC region. In the Democratic Republic of Congo, the M23 insurgency has displaced thousands, destabilizing communities despite ongoing peace efforts. In northern Mozambique, militant attacks in Cabo Delgado continue to test our regional resolve. Peace remains fragile and cooperation remains essential. The region is riddled with numerous challenges, transnational threats, from trafficking and corruption to weak law enforcement institutions undermining human security. The BDF in this regard continues to be a vital pillar of regional peace and stability. You are being commissioned at a time when our nation faces economic headwinds. Resources will be limited and every decision will carry weight. Waste nothing. Safeguard everything entrusted to your care. Remember, discipline in managing resources is a true test of leadership, as courage is on the battlefield or precision on the parade ground. 34 zikwazi hena ka 115 kukwaqwente kamtsara ngoqawtsara Zambia ko huatsara hente Elizabeth Bob, BTV News. Shoshong dim aitwam ikongwe dim ainqaw ne koma qenqo ka hwetamane khane dim aitwam dizi mine zidi licensing qowes khusdumka khane an ayetamasega ncisane nxa koqui khom odizi hena ka ayan hente dim qwem diskayas boholo kene wendos ka nxa qo ka hoyas xa iskhotlha diskwe ikongwe kwe Love More Mario ba hena ka Peter Bob ba hente takom Ikongo dim aiba 16 km di kaun on uaha Shoshong dim qwem ko hoa ngha qo dim aigoba nim aiba khami khoman ogo ko qowezi ka tsetse qayaba nin kanwan kama easy khata i gaba gane ko an qawnema ta ni ko an ai
insesa khwarama kun dikhanis kun is company sa maika niko ikongwe o dismani sa qoka husa tami khani dikuya masan kweni koma qoro khwanis ko se amani ditsayan kweka ikonqis kwenqai kamaga ifo khwan twiga ikongwe dimqaim ko hu anqis kweka ya tami sinqisa mani dinihina kan anqawni hithen qai ku koi kayaste ku sa wa khara so se segolo se leng gore ra se ngongoregela tona kayaskhus qaika huta ko samane si ngimqaim ko hanasa ku gata bire tamasa ga ditswatswa se qwanka sitama qana haska ngasu ko mane sa qaim ko tshwatswae ni ko qaika wa qanqai re tlhaloganya sentle gore maine ga o tsana mo motseng kana o simologa mo motseng go nna le morero go itamata gugukuane e ga ba gangwe sitadi sa gwa a tsega o tama sitadi garska takoma hono mdom kame khun kurueteme atako kuroma san khui khamata mane sa khui nakama khibira siteme tame kuroma sego ngumkam ka iko he khama kone go kuta ko bo ko ha khum twa ka itama ku khadi ngwa di plate number ran uwa ha ku sorry engwe tona ke gore eskusa kayanta uwa ha ngota ko kuiseka kuno etama ngauta ame khwana ku buki kote angwan khakhaeta ta kai qotama ako kaisa se nqinse la ba ya maka ha gore thabang ka ditshaka ka teng wa worried wa concern minister skine wendo sa koma khasdim qoba kabang ayan kurwa ha wetse qawan khuman okoko tshawezi diniga quri I ncika tse ya qaika khuni ni khwayan wi ini ko gan ka tuse tse yan kuru o teme tshwenyego ya lona ya go thoka morero e maleba hela thata khaitsaran ga tu dia ko ngama kwan twiska ga I ya tagama khweni ikongwe dina kai huan teme atite ngara ngwa ko makom khama kham khitsan wa tute ba kisa se thonka me kwa susa khoma kwangara amatse go kara ko ta kremdom ka tse temisi tagabo temdom ka taga khaisna sa konosa ka nnete dilo ne di sa dirwa ka ha di tshwantseng go dirwa ka teng yaanong re taatsa kgantse mohago gore re bone gore re baakanya seemo se jang tse zikane kong amdinin qaunema kharama ko etamastes khuman saudi sa qayan ko khani di qoyan kana teme Peter Bob BTV News qoqwan he naka hi qayan di 20 he the dim qem dini koma 200 banqaya qayan yang owa chebe dim qem ko qayan domka ngisa kaisa sqaisi qayan discourse ko ngum ko tuita mase we ngum khwaha ngam qem dini tu ka ba se ga qwa qaikwa bad life botswana dini qwa ako qayan di tse ka huan maqoqwan ko thu is ka tlhatlha ka isa se qayan discourse ko ta kom neo lai sa hena ka bitumelo mokgwetsi sa henthe qayane angom qai ko qai engoba ikun anu khama tsowa ha qoan he naka qoan he the iku qo khama sikonqisa qanka di qoqwan ko he naka ayan din ko he the qiyan tubusubu kayam be dim botswana dim phesi banga ngai Trais qayan ko ngom ko kuruska I dus domka tutano se trai qayan gal ngawe sa teme so because we know the vultures feed on the carcasses so where there is no vultures now those carcasses we know the dogs feed on this dead animals then when the dog bites you automatically you get a disease rabies Kanka dis coins dizi naka ngam ko he the dim qem dina koma gayan tse ka go sa 224 kamano qayan chobe dim qem ko qwa qoko qonga go qaqoma qayan ko ka a nisko ngisa kuru itanka qiyan tshwatswa se tsowa ha qwan ko gu a sinqisa ko ngom qai ko sinqisa ngom qai qwa kainse qwama kutama manoyen thata ra bitsa re nature's cleaning crew or cleanup crew because answer tsone di khoropa tseo mo tikologong ya rona so ga se ora ho itemogela gone gore malwetse a taba ke tsega mo diphologolong malwetse a tshwana bo anthrax bo dingwaga tse tharo tse di hitileng
re lemogile gore gone ga swamanong a heta 220 khata di qamglusa qayan di qoyan meta ngausi naka ita gayan xwaqongwego ngwana kuri yanci ko hanqokwe meta ikata ko khata di qamglusa a dikuru khweni kwe ngisixhasa tsaitsayidi naka ngisteskwe hani qhaqha khweni kwe ngisixhasa tsaitsayidi naka ngisteskwe hani qhaqha sa hente go tsa temo jalo pesticides me ano ba hela ba ditsa bo ba di dirisa go poisona tsone di batana me ka gore anu manong a tsama a ja tsone di khoropa tse di monageng a hela kopana le tsone di khakhase tse di ntseng yalo be le gore anu bolwa ke di poison tsone tseo gayane gata ga thekhoyan di qoyan kwe ka itama it results in multiples Kayani angom kay ko try kayan ko ka ani gagtiyan kaysa se tawse anthrax disease kama angquba weza ngom kay ko ha domka kayani ako kay kayse bo we ngoba kon anu ise angquba ne ko kama angis khuska sita dimngoba anu mo ka bankanya segang hager what is irreversible ngom dine khwene kay kayse qonqawne ako ngaraita mene abon di qorian gayan uwa hatse ka khosa khwan he naka qoqwan ko hethe di qoyan ko ikaita make Boitumelo Mokgweetsi BTV News. Francistown dim album kone qaresten os di qoyen ka hosean ko kuru ne ko kore African Continental Free Trade Area distress community ya tlaisa na ka qoyen ka hosean dizi ene ko kuru ziguigui councilors dim khoa makao ba ko qonqaram molapisi morapedi ba koma nxesa ga qhaqha qoyen ka hosean dim qemdene qoyen ka hosean dizi dauze ene ko kuruzi ga maguiguisa nxesa mngako qoi mantaka tlaisa ngako councilor ka qoka hoeskwe Francistown kwe Terry Makwensa hena ka nqaqoqosa hethe qastra nqemnqo batsan utama dikhan qaqwa kwa ha qiqine xane kwe ne kani tuyate masane nqi tuyate ziqhizi amakhwandini noane ni tan ga kurune angom disten osqoyandisa gwigwi nqistes kwe Francistown discussa sakho xarene Twaning amagundi zikaqaqa akunqine ntane ngama tseaqaisa AFCFTA dis konga hustini qwa United National Development Program disqaisa henaka Botswana UNICEF Revenue Services dinete akonqe qaqan kanama anqe ni konga huqane amagwandini ngoqam. Objective is to strengthen the capacity of informal traders. Kaya susangis qaskwe taqaimanasa qaqasi amaqonqa qoqwenqa huseni Francistown dimqaemkwe bomini qaqaqasane AFCFTA ni kwe le hapelenyana re dirile mo go teng informal sector strategy se ke dumela gore la zitse maemo a maikalo la teng ke gone gore le gole gradually le ne formal ba lekalana la United Nations Development Program UNDP le ba Botswana Unified Revenue Service BRS le bone ba bo ba tsene phuthego e go rutuntsha le go ruta bagwebi ka ditirelo tsa bone. We had a gather trade initiative. Tutakurusa Rwanda dimngum ko tuqaya skota tu amakuqane 10 kamanone se asinqi qoeka go se dizini ga makurusa bo tankam dam 3. Two of them also find new suppliers to Sierra Leone and Ghana. The responsibility of the URS ke go dira eng kone under the AFCFTA. Santha re tshwantse gore re ire capacity building. Really rute ya ka ga di really ruta yana kere. Ta le gore na go engwe le hatsi le o isang dithuto go bolone. Di be di nna le pelaelo mo setlankanyeng so tla bo se tla se accompany le dilwana Khizas BS disaqaqasi khatate AFCFTA din qaqqa qathu amqekua kana ga ba go tshadi mo teng ba tsenela thutopuisano e le bone ba bua maitemogelo a bone ba supa fa ba rarela dikgwetho mme segolo bogolo ba tshwengwa ke tsamaiso ya dituelo tsa kwa melolwaneng fa ba tswa go reka dithoto tse ba di rekang kwa mafatsheng a sele e ba reng e matswa ka bele a ke ta ka price ya me ke ba ra ke re selo ke se rekile 50 ranta a ke BRS ba ona le kganya gore o bua hela so se ga wa se reka bokana
Kasi kanipiyese dining. Tse kaune dumtama qaba qaun ko teo ya mariba ama go diba. O bore sadeki. Akere ha o ta mo Botswana o ta o duela agent ya kwano. O duela di license tsa kwano. O ta o duela hotel le clearance. O bona gore hontsa madi a kwa Zambia gone kwa. Di permit tsele ke bo 5000. Go dumelwa gore Stress ko hanane ako gatagathe gane ditsean iku ako qazi ini ko qazi ngai ako kisase ngai ngwan ko aba ako kisase ngai ngwan ko abazi qazi ako huan qese konka kutamasa qise dawan di Marian koma konka huesa koma tawa hangata izing ama khuziaga ama khu khane qara ne wi ne anta ne gama khane di ama khuan ma ka khusa aqese ko tsan kuru Ngaqoqo BTV News. Stress ko hanane ako gatagathe gane ditsean iku ako qazi ini ko qazi ngai ako kisase ngai ngwan ko aba ako kisase ngai ngwan ko abazi qazi ako huan qese konka kutamasa qise dawan di Marian koma konka huesa koma tawa hangata izing ama khuziaga ama go khane qara ne wi ne anta ne gama khane di ama khwan ma ka khusa aqese ko tsan kuru ngaqoqo BTV News. Ngum di kwanta ko kana ngara matung. Kweneng dimqem diskansele sang aqoq yam ontefetse rankibidu bakoma kansele sa birise ya te qoms gasa qarsten osti qoen ka husan ko kurune qaqasan ko he nakan ayan tamtams ko he te masagane ka qoen ka husan dizi ene ko kuruzi guigui rankibidu bakoma qarsten osti qoen ka husan ko kuruna ko kaisatsan kuru mom di qoen ka husan dimqe ba guigui skwe khas khusdum ka itrae tankazi kokuru ne tshwamene tlae naka qoenka go sandize ene kokuru ze he naka kweneng dimqem di qoenka go san he tenguiguisa tanki senso sa he naka khomuso fly sa he te sarata kom ngstastro 100 kamanoning amaku kauna ko ngstqaqases qoenka go sendisa kanama ngene go cancel dine ka he naka gormente stwa qayane he naka tsuyete masezi companies he tenka qaqai ka Iziqhaqa sezince thukwene district council sako kuruzia thu Marian DZE naka toma sesa hethe ama go dizi koma onka go esa hethe ncega tsause hane ama qaune wa ga naka qeng khose qaman hethe itlhele di banka ha ngwe di partner le bo UN ne ba re ba le ka gore ba tokahatse gore re tswe from bogwebi potlana re go hagarinyana re go godimo e be le gore ga le khone go qualify ka mabaka ha gore ha gona one motlhalo wa gore o itse go ba dibuka a o itse go ira profit a o itse go ipela o tshwanetse nna o tsena mo di office mo ipoletse metu qaqasete amasene office zikwena katua ngasega khano daw diqhwan kuma mase khoyan ko komtamase khadomka iko eqayatu tae tsean kuruma senka abata hora batho ba le ha ba thusi ba Kumpi korna le ke le tswa go bula bus rank totara ibu eta kometa ba se disgrace qhobek amsana kata qumqai tsang ogwe qobe tu qaresten osti kwenka ho se tshwadizi 6 ngwen ogwe kurim kha I gaba ncega ho itutu qaise konka ho khatudizi kwenka ho se tshwadizi di banele gongwe 6 months gongwe ngwaga ba sa duele ama go kaone a thugane dizi e kamzixhwa to ya ho iku a qhaizi ka a ganedi ama go sa qoka konka go abaka ska ba re senkela tsela ya gore ba go ba botla kometa domama ena ka qaisa kuruna ka ta qais Mariani nakata tshao daum kaiba khata im daum ka taga councilors ko isa kuruke na bo kum kamam kata ko khaen kwe sao qaise aha qarsten ostik kwenka huse tshwadizi dine ko ganedi khuan ama chaza khuan khwekwe tako
ai o ditasubu ka marin tshwang ama go ne ganeng ama ka ha marian tshwang ama go ga domkane ko kon tshwa tlae a ama kaone ho tama ama ka ha surta ko marini ko to khama le na le ba tsogo ba le gore le ba tsentse mo dikgwebong tsa lona and then ona ile le ba go bo botlana le habara ba go di bona ka le front ka bona o tla ba re bona mo tsogo ene le gore ke ene o tsenya stop yo ba pile lene o tla ba di dimala gatei ga bene thu ama kaone ngarai gane ding ama go samene go aka go sana kanea qariste ya tlaisa kuru ncenga tswim domtshwa go yamanisa ncenga kuru nene khaise huyan hosa khomotso fly BTV News kaya ba kho ngara khuri kha tsan ke go disteskwe tsan he nakang ayang o he the dimqemdim Stanley Semetsa ba ko qenqama tse skuru ne ko sa chai ko sa anwazi khuzini uasa ano tsan he nakang khuri kha tsan ke go distes he thenga qemdom ka kuruweka ngaka dimqam kam ko koi World Toilet Day Commemoration 2025 dimqam ko kam ko ai tsan o di kam ko ai khaqo dinqune akho khwan kuru I khwe I se tamse sa ayang o di tamsen owan he naka ayang ngau di ngau kuan he the eng am qaikwem ko khwene gara tse ya mene tlaisa botsona dimngum di tshawan ko he naka zing awazi tse zikuruwe xori ga tshante ya xo dizi naka mwem botsona ba khaqo dinguwan qensteng os di u. Our mission is to improve livelihoods through effective management of our water resources and safely manage sanitation and provision of affordable, decent housing for all. Namqom ditabirisa tsan qori ga metang ano naka itse ka goesa ka khangwa re tsa e khwandi khoyan kweke khama dignity, health and resilience. In a changing world that is marked by climate pressures, rapid urbanization, social inequalities, safe sanitation is more important than ever. This World Toilet Day is time to speed up access to future-ready toilets that are accessible, climate resilience, low emission. Samngam World Toilet Day diba ko ngamta a khanguan kainsten os diventa tseka husa kanyan khasako wi qoin kamata ko ke khama. It's a matter of rights and survival. Kaika dimtse kom Botswana Press Agency dim Godfrey Mpusem ditsean ese kwene ese dikwe nengakai ni kwene ma amakasteng o samko mai tseya bam ko qoka to as khusdumka se suman dian he nakaqhwan qa dian he the di Mpuse bakara November dimngwem 15 ika kaisa sas qang okwe unkutlile thamage ba hena ka kifilo William Sahente ta kom qoya sqastro Godfrey Mpuse mnqo Botswana Press Agency ko ke kuran tseba nga tse one ga mxhako tsene ka qomme tamsiamha akut kaisa se tseba kuram khwemiko ise aba go gqara the tseba ko kaisa se qaba qana mkhwemiko ise the ingase ga se qoya ba nqa ka qwa kaina ku kwami khweni se sum distes emkuruaskwe ngamko Daily News dini qwa kuruasa akuqara ne qwane se sum qawni wi ngiko kham ko wikwan kay toani ke o rara masedi re a go leboga gore neela Godfrey Godi the Godfather Mpuse re hano ba getso go lemoga mosimane yo e ne le mogakolodi ke mongwa batho ba tshwana le Duncan ba ba ileng gore nna nkgakolla gore Mr Mabende di ile dingwaga a ga o bone sepe ka mo ke go senkela go thamaga a setse go builwe matlho a matletse mo ke shebile. Because I remember there was a time when Zakes would get to the State House about I tell the bodyguard about, hey, where's the president? I want to shoot him. I mean, you can't say something like that, Robin. So the bodyguard about, hey, what's about with a camera? Nesi motho a hierarchy. Kuri nesi motho
wa kokoroga ke ra re okay ene na naturally na nzelalo mme na sa kokoroga. Godfrey was just an exceptional person, right? 2020 dim kurim kam thumpu siba sare ke dim se som kam kurim dibab kuruwe singa sa se som distes kwe kirkirmi Botswana dim ngum a kwe gathe ko ga thama gwa ne re belesitse ka ene mena sa ibele ke tiro ko re la hankare puso le yone e lemoga sabe sa gagwe go godisa bobegadi kgang le pinagare ya bobegadi kgang ka camera mo lehatsheng la Botswana ka camera gagwe ne re khona gore re ipone mo go ene dikgwetho tse dinte le tse di sa nnang sentle tse ne re tsamaya mo go tsone. Gam ai dinia ko gatagathe ngai go se ham khwemiko isathe gormentes igabas go thengo dim distesa bwana ngistesa ngum kokuru sikayan khwa godi tam komakaisa sen aya ngabaga gam dim tamagadim kwe satartagadim tam ka goy abasa Kifile William BTV News. Hantatang di transibo. Ghana dimngum dimkayam John Mahama bakotseya tlayan gara Africa ne tlakukwe. Aba koma me Africa mem on kham di gwigwisa nesa naka kham di ziguzitse ka go naka khathathe kham di qerian kwe dom teme. Mahama bangla kungisa koi Pan African Congress distress kwe ngeko Africa dizitraisi qeriqerisa African Union kamakuru siazi qhaqhasan he nakatsaitsai dizikwe henthe ahata hathe qoyamane ay o dizihuzi qwane nezikwe. Gaborone United Distressa amakalo komkwe kabise ding ayan kwe hana ngisgako GU dimqam kwe Sene Francistown Distress traffic distrogwa ding aykan omkuka gaborone kwe ngim am ka stress moya holele disa 25.10 uwa 10 kwen kwe ha se 8 kwen kwe strotuwa atsaman ko tuta no se kwanya asa qanega etama Machemenyenga disa 12 kwanya asa tsaman ku qoqwa a 4 ku oya a 16 kwe tuta no se kwanya nqa sara qaisara dia 7 di ay gwa dika ko kwanya khata di nqa kwa thong ata so ke hanta tuzi kharabo Muba akok eyamboko bakukwenka mama sola ngako officer cadete diteng one mai Godfrey Mpuse Botswana Press Agency dibe ko se som qaum amaka state os dim ko isa Miko ntunga milera win banga J60 ITF World Tennis di kwen kaya ko ngai Khata di twana ngqa kwa tho me khotu ga mata twan khata di ngako tswa ka ngako kano zi tsusa kuru ka zausa aita khama qe se tuga qo Re kopanye le Batswana botlhe hela ka go habologa re batla gore Botswana wa tlhabologe ka go leka go irwe di business tsa di industry madirelo a eleng gore a ka dira ditlolo a ka dira di juice a ka dira sesejwang di supplements ena nna le mme o mongwe o tswang go kgalaga di a bua gore ene ke nnese mme a ka le nnese yana bana ba le ga ba lwale batsadi ba setse ba itse ba tshwanetse ba ba neeleng and are very fit. That is what Botswana should benefit from. Yone IP o re dire re ira gore re di needs tsa teng di thuso tsa teng di re lebaganya mme ra batla gore go nne le sharing of information, sharing of business opportunities for the agricultural value chains. So tlang o se tshwere ra se tlhoka re drive knowledge economy. Ra batla gore re be re lebella gore kganye go ntse mo te cluster development. Ke mme re ka e loga yang rona ha re leng teng
mongwe le mongwe ha a tswang teng a tswa a be le gore wa go bitsa ba ga bona ra re ikopanye ko dule sengwe ko nna di ga gona le soa ga the cluster rona ba lete rona ba gangwa ke tse di perekisitse jang kolobe ntseng e launchiwa e re ka e dira yang gore e nne trademark ya ga rona ga malete cluster re ka ikopanya jang re le nna di ga re bereke re le no se ba gaitso ya ka le bona CEO wa Sesale le ba bo BMC ba bo Pampa re bereka le bona re bereka la Botswana re bopaganya jaanong cluster develop